Obeležavanje Dana Sandžaka započelo je danas u vrtiću Sunce prigodnim kulturno-umetničkim programom. Mališani su sa svojim vaspitačima pokazali bogatstvo tradicije, običaja i identiteta našeg kraja. Najmlađi su poslali snažnu poruku da, iako su mali, na poseban način čuvaju, poštuju i neguju vrednosti koje se prenose s generacije na generaciju, potvrdivši da tradicija Sandžaka živi i raste upravo kroz njih. Povodom Dana Sandžaka, predškolska ustanova Habiba Stočević organizovala je priredbu u vrtiću Sunce s Vračiće. Učestvovala su sva djeca koje pohađaju vrtić. Drago nam je što smo na jedan ovakav dostojanstven način obilježili ovaj za nas, Bošnjake, najvažniji dan. Ozekire kad poletiš do medinskih strana, oselani ono što ga moja duša sanja. Ti si kao cvijet nježan, kao mjesec Dragi Bošnjaci i Bošnjatkinje, sretan vam Dan Sandžaka.